Ministar poljoprivrede profesor dr. Dragan Glamočić svečano otvorio 30. međunarodni sajam hortikulture Beoplan Fair na Beogradskom sajmu, istakavši da je u 2024. godini proizvodnja cveća i ukrasnog bilja u Srbiji pokrivala oko 1000 hektara obradive površine. On je istakao da ovaj sektor ima ogroman potencijal ne samo kao lep i miran posao, već kao profitabilan i strateški značajan deo srpske poljoprivrede. Dodao je da je na otvorenom zasađeno 680 hektara, dok je u zaštićenom prostoru zabeležen rast, gde da sada dominira 302 hektara, što je prema njegovim rečima dokaz da Srbija ide ka intenzivnoj i konkurentnoj proizvodnji. Kao što znate, sektor hortikulture u Srbiji ima ogroman potencijal. Ne samo kao lep i miran posao, već kao izuzetno isplativ i strateški važan deo naše poljoprivrede. Ono što moram da vam kažem da i sam uživam u hortikulturi, moja porodica imamo park na nekih 10 ari, što nije malo, u kom gajim lično sa svojim sinom najviše koji bude, ali pomažu i supruga i ćerke, preko 200 vrsta raznih ukrasnog bilja, cveća. On se osvrnuo i na izvoz cveća i ukrasnog bilja koji u prošloj godini iznosio oko 6,5 miliona evra. Kada je reč o lekovitim i aromatičnim biljkama, ministar je naglasio da se za izvoz poveća svake godine, te da je u prošloj godini Srbija izvezla 4000 tona u vrednosti od 24 miliona evra. Kako je naveo, primetan je konstantan rast, ali i dalje postoji veliki prostor za napredak, posebno ako se počne sa većim ulaganjem u finalne proizvode umesto izvoza sirovine. Izvoz cveća i ukrasnog bilja prethodne godine je bio svega nekih 6,5 miliona evra. Nažalost, uvoz je bio preko 36 miliona, što znači da imamo deficit od 30 miliona evra, odnosno to je prazan prostor za nas da se fokusiramo na razvoj ovog sektora i da hortikultura postane uz neke druge grane u poljoprivredi isto jedan značajan resurs. Ono što želim da napomenem, da sa 1 hektara, kada obrađujemo u svrhu gajenja žitarica ili se bavimo ratarstvom, ostvarujemo značajno manje prinose nego kada se to gaji hortikultura, ukrasno bilje i cveće. Mogu samo da vam kažem da su desetine puta veći prihodi sa 1 hektara ako se gaji ukrasno cveće i bavi se cvećarstvom, nego ako se proizvode žitarice. Tako da će fokus ministarstva, na čijem sam ja sad čelu, biti na sve one grane koje će ostvariti veće prihode po hektaru obradive površine, jer nažalost svaka zemlja, pa i Srbija, ima ograničene površine poljoprivrednog zemljišta. Što se tiče lekovitog i aromatičnog bilja, tu Republika Srbija stoji dobro. Izvoz se povećava svake godine. Godišnje izvozimo, prošle godine smo izvozili preko 24 miliona evra vrednosti lekovitog bilja. Nažalost, još uvek izlazimo najvećim delom sirovine, malo izvozimo finalne proizvode, tako da je iz tog razloga ministarstvo uvelo podsticaje od 50% vrednosti uloženih sredstava za izgradnju sušara, destilerija, za ekstrakciju pogone, za opremu za pakovanje i tako dalje. On je ujedno otvorio 49. međunarodni sajam građevinarstva, ukazavši na to da je razvoj infrastrukture ključan za unapređenje uslova života u ruralnim područjima. Međutim, kako je naveo, uz razvoj infrastrukture neophodno je voditi računa i o očuvanju poljoprivrednog zemljišta kao strateškog resursa.